खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जोहै मोनसे गोनां टपिकखौ लानानै सावरायसोमनो नाजानाय जादों। आथिखालाव दुलाराय आसामावनो 14 बोसोरनिफ्राय 18 बोसोर मोनहैयां जानाय सुबुंफोरखौ चाइल्ड मेरिएज आयेनखान्थिनि जोहै आसाम सरकारा आथिखालाव आसामनि दाब दाब जिल्लाफ्राव आइजोफोरनि अनगायै बिसिनि फिसायफोरखौ हमनाय हाबाफारिया आथिखालाव सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारिखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रानो गोबां दान्थे बिदान्थे बुंनाय नुदों आरो गोबाङानो बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ लानानै सरकारा जा बिथांखि लादों बे खोब मोजां जादों आरो बे बिथांखिखौ सरकारा सिगांनिफ्रायनो लानांगौमोन बेबायदि होननानै बुंदों। जायफ्रा बिमा बिफानि मदद आरो समाजनि मदद लानानै 5 बोसोर 6 बोसोरालागै मोजाङैनो रायजो जाबोगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौबो आथिखालाव सरकारा हमनायनि हाबाफारिखौ लादों। आथिखालाव गोबां चाइल्ड मेरिएज खालामग्राफोरखौ हमबाय आरो खायसेया गिनानै खारखुमानानै थानाय जि जाथाय बेखौ जों ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों मोनथिनो हादों। दा बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय चाइल्ड मेरिएजखौ होबथानो नांगौ बियो सैथो, नाथाय चाइल्ड मेरिएजखौ होबथानो थांनायावनो सोरनिबा जिउआ खहा जायोब्ला माबा मोनसे बिजाथाय जानानै सोरहाबा खहा जायोब्ला बेनि सायाव सरकारा जाबादि आथिखालाव थांखि फोसावदों बिथांमोना जायफोरनि न'खरा गोरिब, जायफ्रा थाखा फैसा गैया एबा दिन हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो बिथांमोननो सरकारा माइरं राननानै होनाय बा खरसा होनायनि खोथाखौ डिसिनि जोहै मावफुंनायनि खोथाखौ बुंदों। आरो जेरैखि जाया आसामाव जायफ्रा चाइल्ड मेरिएज खालामदों बिथांमोनखौ हमनायाव जेबो कमप्रमाइज जानाय नङा आरो बिथांमोनखौ हमथारगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आरो जायफ्रा बाय फर्स बैफोर आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनानै एबा बोनानै माबा मोनसे गाज्रि खामानि खालामनानै बिथांमोनखौ जुलि लादोंबा बेफोरबादि सुबुङा बिमा बिफाफ्रा कमप्लेन होयोब्ला बिथांमोना लाइफ टाइमबो जेल जानो गोनां जागोन। दा खोथाया जाहैबाय आथिखालाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाया जोंनि थाखाय खोब बाख्नायथावना खोथा आरो बेखौ आथिखालाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जाबादि थांखि लानानै आसामाव उन्दै बैसोआवनो आइजोफोरनि हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय बेखौ थांखि लादों आरो सिगांनि खाना होनाय खान्थि बायदिबा आइजोनि बैसोआ 18 बोसोर आरो हौवानि बैसोआ 23 जानांगौमोन। आथिखालाव आइजोनि बैसोखौ 23 खालामनानै हौवानि बैसोखौ 40नि सिमा खान्थि खानानै हाबा खालामनाय एबा जुलि लानाय एबा गथ'खांनायनि बैसोखौ हमनानै होनाय जादों। दा खोथाया जाहैबाय जायफोरा बै समाव दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगां जायफ्रा जुलि लादोंमोन बिथांमोननि जुलिया मोजां रोखोमै सोलिबोगासिनो दंमोन आरो मोजां मथै सोलिबोनायना सोरहाबा मिसनाव गथ' फरायनाय दोनहैनाय बा हस्टेलाव गथ' गथाय दङ आरो जायफ्रा आथिखालाव गोर्बोबती आइजो बिथांमोननि फिसायफ्रा जेलाव थाहैयोब्ला आरो बिथांमोननि न'खरनि आइजोफोरनि थांना थानायनि जिथु दा बिथांमोनखौ फारि फारि हमगासिनो दं। जायखौ हमनायनि जाउनाव दिनै राजा लामायाव गोबां आइजोफ्रा फैनानै गावसिनि फिसायफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बिथांमोना धरना होदों आरो पुलिस थानायाव एबा थानानि दारगा आरो बायदि पुलिस बिफानजों नांलाय खमलाय जानाय जाथायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। आरो हमोब्ला हौवाखौल' हमबाल' जानाय नङा, बिसि फिसाय सानैखौबो लांनांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामनायखौबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनदों। दा चाइल्ड मेरिजखौ होबथानायनि जोहै आसामाव मोनसे गोदान जांख्रिखांनाय मोनसे लाबोनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया 23निफ्राय 24 MP इलेक्शननि समसिम बे हाबाफारिया जालांबाय थागोन। आथिखालाव सरकारनि फोसावनाय बादिब्ला 8,000निफ्राय 9,000 सिमहालागैमोन सरकारनि जि हमनो गोनांनि। दा आथिखालाव बिनि
सिमाया 50,000सो जाहैगोन होननानै दा मिथिनो मोननाय जादों आरो बेनि बांसिनबो जाहैनो हागौ बेखौ। दानिया बैफोर चाइल्ड मेरिज खालामनाय सुबुंफ्रा आयेन खान्थि कर्टनि मथै बिथांमोना माबोरै रेहाय मोनगोन आरो रेहाय मोननो नांगौब्ला बिथांमोना माबादि सिस्टेमजों कोर्टआव बा थानायाव एजार होनानै गावसिनि गथ' गथाय एबा जायफ्रा चाइल्ड मेरिज जादों बिथांमोननि सायाव पिटिशन फाइल खालामनानै माबोरै रैखाथि मोननो हायो बिनि सायाव मोननैसो टिपाइसन होनो नाजानाय जादों। बिनि सिगाङावनो आङो बे चाइल्ड मेरिजनिफ्राय रैखाथि मोननो नांगौब्ला थानायाव एजार होनायनि उनाव कोर्टआ लागै बेखौ माबादि सिस्टेमै लांनानै माबोरै रैखाथि जानो हायो आरो बिथांमोना जुदि बाय फोर्स जुदि बेफोर आइजोखौ सिगि सग' खालामनानै एबा जिनाहारि खालामनानै जुलि जादोंब्ला बेफोरबायदि सुबुंफ्रा लाइफ टाइम जेल जानोबो गोनां जागोन जुदि कोर्टआ बिथांमोननि केसखौ क्लियारिफाइड खालामो एबा प्रुफ मोनो। दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै सासे उकिलनि जि बानबुंथाय बेखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना बे अडिअ'खौ खोनासंग्रो, बेनि उनाव चाइल्ड मेरिजनि थाखाय माबोरै जोङो रैखाथि मोननो हायो आरो बेफोरखौ कोर्टआव माबोरै पिटिशन फाइल खालामनानै एबा थानायाव एजार होखांनायनि उनाव बे केसा कोर्टआव माबोरै थाङो आरो कोर्टआव थांनानै बेखौ माबादियै बिजिरनायनि जोहै बिथांमोनखौ रैखाथि होनो हायो आरो कोर्टआ जाबाय मोनसे लेजिस्लेटिभ आयेनजों सामलायजानाय मोनसे फसंथान। सरकार आरो आयेन मोननैनि गेजेराव फाराग दं। दा सरकारा गोसो जाबानो जायखौनो मेखौनो हमनो हागोन आरो पक्स' खालामनायनि जोहै बिथांमोना बेल मोनगोन होननानै बुंदों। नाथाय मोनफ्रोमबो चाइल्ड मेरिजनि केसफ्रा पक्स' खालामनानै बिथांमोना रैखाथि मोनजोबगोन नामा? आरो साफ्रोमबो मानसिफ्राथ' सोरबायाबा गोसो थोलायना हाबा जादों, सोरबाया सिगि सग' खालामना हाबा जादों आरो साफ्रोमबो मानसिनि केसाथ' पक्स' खालामनानै बिल मोननाय केससिम सहैनाय नङा। मानोना खायसे मानसिया सानलाय हनलाय सावरायनायनि गेजेरजों समाजखान्थिनि नेमखान्थिखौ लानानै खायसे जायगायाव हाबा जानायखौबो जों नुनो मोनदों। अब्ला बिथांमोना जिनाहारियानो जायाखै एबा गाज्रि खामानियानो जायाखै, बिथांमोनखौ न'खरनि गार्जेनफ्रा माबोरै थानायाव बे हौवानि एगेन्स्टआव आंनि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामदों, आंनि फिसाजोखौ रिटेर खालामदों, बडि टाच खालामदों, बायदिसिना खालामदों होननानै गोदानै बिथांमोना एजाहार दाखिल खालामनानै बे एजाहारा कोर्टआव सहैनायनि उनाव बेखौ केस फाइलिं खालामनायनि उनाव पक्स' वा जुदि हमजायोब्ला होमब्ला साफ्रोमबोनि केसा पक्स' खालामनाय जायोब्ला आरो पक्स'नि जै बिसिनि दायफोरखौ हमनो हायोब्ला अब्लाथ' बिथांमोना बिल गैयाबासोनो बिथांमोना लाइफ टाइम जेलबोथ' जानो हागौ। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै आङो सासे सेसन जाजनि बिबुंथिखौ गिबियावनो CSP Advice 365 चेनेलनि जै नोंथांमोननो बे अडिअ'खौ आं नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनो नाजानाय जादों आरो बेखौ बिथांनि जि पक्स'नि जोहै माबोरै चाइल्ड मेरिजनि रेपखान्थिनिफ्राय आयेन रेपखान्थिनिफ्राय माबोरै रैखाथि मोननो हायो बेखौ आं बर'जोंबो नोंथांमोननो थास्लिमनानै बा दानस्लायनानै होनो नाजानाय जागोन। दा गिबियावनो नोंथांमोना सासे सेसन जाजनि बिबुंथिखौ खोनासंना लाग्रोदो आरो बे चाइल्ड मेरिजनिफ्राय माबोरै बारग'नायनि राहा बे राहाखौ बिथाङा होदोंमोन आरो बे सेसन जाजनि बिबुंथिनि जोहै जोङो माखासे खोथाफोरखौ मिथिना लाग्रोनि फै। কোনে চাব সেই মহিলাগৰাকী কোনে চাব? আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া বিয়া পাতিছিলে, তেওঁৰ ৱাইফৰ বয়স তেতিয়া 17 আছিলে। কথাই আছে সংসাৰৰ কথা ভাবা নাই, তেওঁলোকৰ সংসাৰ ভাঙক, তেওঁলোকৰ সংসাৰ কি হওক, বাচ্চা স্কুলৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক, বাচ্চাৰ ফিজ নিদি পেলাই বাচ্চা স্কুলৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক। যদি সেইবোৰৰ কথা ভাবা নাই তেন্তে মই ভাবোঁ সেই ডাঙৰ মানুহবোৰ যিবোৰে ধৰক বিয়া পাতিছিলেতো সেইবোৰ মানুহক ধৰিব লাগে। কিন্তু বহুত এটা পক্ষ এটা পটককৈ লগাম বুলিতো লগাব নোৱাৰে নহয়। আইন বোলা এটা বস্তু আছে, আইনখনটো আমাৰ ধৰক চৰকাৰৰ মতে নচলে।
ৰেপ কৰাৰ কাৰণে উপায় নাপাই পেলাই বিয়া দি দিলে। কিছুমান বহুত জেগাত সেনেকুৱা হয়। মোৰ মতে সেইবোৰক ধৰিব লাগিছিলে। চাওক, যদি যেনেকৈ আমি দেখা পাই আছোঁ নিউজত, মানে যেনেকৈ ধৰিম বুলি কৈ আছে, পক্সো লাগিব, মানে মানুহবোৰ জেলত যাব। চ' এনেকৈ যদি চলি থাকে এইটো চবটো জেলতে যাব আৰু মই বেলেগ একো দেখা নাই। কাৰণ মোৰ ওচৰতো বহুত মানে ফোন আহিছে যে এনেকৈ আমাক ধৰিব আহিছে, আমাৰ ঘৰত আহিছে, কিছুমানকতো ধৰি লৈয়ে গৈছে। এনেকৈ যদি এনেকুৱা ষ্টেজত যদি চলি থাকে, কিন্তু মানে জেলত যোৱাটো খাটাং আৰু জেল পঠাবই। কিন্তু মই ভাবোঁ যে ঠিক আছে, মই আমাৰ চৰকাৰে কিবা এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, মই ৰেচপেক্ট কৰোঁ, মোৰ ফুল ৰেচপেক্ট কৰোঁ মই। কিন্তু মোৰ মতে চৰকাৰে ভাবিব লাগে এইসকল মহিলাৰ কাৰণে, যিসকল মহিলা ধৰকচোন তেওঁলোকৰ বাচ্ছা আছে, কিছুমানৰতো একদম মানে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকৰ এখন মানে সুখৰ সংসাৰ চলি আছে। সুখৰ সংসাৰখন 4-5 বছৰ চলাৰ পাছত ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়ি আছে, বাপেকে ধৰক কাম কৰি আছে, কোনোবাই চাকৰি কৰি আছে, কোনোবাই বিজনেছ কৰি আছে, সেইসকলৰ কথা মোৰ মতে চৰকাৰে ভাবিব লাগে। কাৰণ এতিয়া যে বাপেকজন যেতিয়া জেলত গুচি যাব, সেই বাচ্ছাটোক কোনে চাব, সেই মহিলাগৰাকী কোনে চাব? চৰকাৰেতো দায়িত্ব নলয়। কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে হয় ঠিক আছে, মানে ফ্ৰী চাউল দিব বুলি কৈছে। এতিয়া সেই ফ্ৰী চাউল দি চলিব পাৰিব জানো? মানে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ ফিজৰ পৰা লৈ পেলাই সংসাৰখন কেনেকৈ চলিব? এতিয়া আইনৰ সহায়টো এতিয়া ধৰকচোন যদি জেলত যায় তেতিয়াতো ধৰকচোন মানে কোৰ্টৰ কাষ চাপিব লাগিব, বেল ল'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ মানে এতিয়া যদি চৰকাৰে এতিয়া পক্সো লাগিব বুলি কৈছে, ঠিক আছে, অবভিয়াছলি চৰকাৰে কৈছে মানে মানিছোঁ আমি, ঠিক আছে। কিন্তু পক্সো যেতিয়া লাগিব কাৰণে ধৰকচোন কমপ্লেইন এটা হ'ব লাগিব। ধৰক ছোৱালীজনীৰ গাৰ্জেনে কমপ্লেইন দিব লাগিব, কমপ্লেইন হ'ব লাগিব, এখন এজাহাৰ হ'ব লাগিব। আৰু পক্সো হ'ব হ'লে ধৰকচোন এতিয়া ছোৱালীজনী যদি বয়স এতিয়া যদি 21 হৈ আছে বা 22 হৈ আছে, মানে ধৰক 18+ হৈ গ'ল, এতিয়া চৰকাৰে সেইবোৰ বস্তু কেনেকৈ ল'ব মই সেইটো বুজি পোৱা নাই। কিন্তু কাৰণ এতিয়া সংসাৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ সংসাৰ চলি আছে। এতিয়া ধৰকচোন মানে পক্সো হ'বলৈ কি হ'ব, আপোনাৰ মেডিকেলি প্ৰুফ হ'ব লাগিব। পক্সো হ'লে মেডিকেলি প্ৰুফ হ'ব লাগিব, মেডিকেলত আহিব লাগিব, তাইৰ ধৰকচোন টানা আজোৰা হ'ব। প্ৰেগনেণ্ট হৈছে মানিছোঁ, প্ৰেগনেণ্ট হৈছে, পক্সো লাগক। কিন্তু বহুত পক্সো এটা পটককৈ লগাম বুলিতো লগাব নোৱাৰে নহয়। আইন বোলা এটা বস্তু আছে, আইনখনতো আমাৰ ধৰকচোন চৰকাৰৰ মতে নচলেতো। আইন বস্তুটো বেলেগ, চৰকাৰৰ বস্তুটো বেলেগ। চৰকাৰে লগাম বুলি ক'লেতো কোনো কথাই নাছিল দেখোন। চৰকাৰে দেখোন আইন হৈ গ'ল দেখোন এতিয়া। মোৰ মতে দুটা বস্তু বহুত বেলেগ বস্তু। কোনোৱে মানে মোৰ মতে নিজৰ কামটো নিজে কৰিব লাগে আৰু। চৰকাৰে লগাই দিম বুলি কৈছে, মানে এতিয়া কি হিচাপে লগাই দিব মইতো বুজি পোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া পক্সো লগাই দিব, কিছুমান গ্ৰাউণ্ড আছে। আৰে পক্সো লগাম বুলি কেনেকৈ লগাই দিব? আৰে মেডিকেলি প্ৰুফ হ'ব লাগিব। পক্সো লগাবলৈ কি কি নিয়ম থাকে, কি হ'ব লাগিব, পক্সো কেতিয়া লগাব পাৰে? এতিয়া পক্সো কেতিয়া লাগে? ধৰকচোন ছোৱালীজনী ধৰকচোন যদি 18 ইয়াৰ্ছত কম, ধৰক 16-17 ইয়াৰ্ছত যেতিয়া ছোৱালীৰ ৰেপ হয় তেতিয়া পক্সো লাগে। ধৰকচোন পক্সো লাগে, বা টাচ কৰিলেও পক্সো লাগে। পক্সৰো বহুত আছে, ছেকশ্যনছ আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ এতিয়া যদি মানুহে কাপল এটা বিয়া পাতি পেলাই বাচ্চা হ'ল, বাচ্চা স্কুলত পঢ়ি আছে, এটা সুখৰ এখন সংসাৰ চলি আছে, ঠিক আছে, বিয়া পাতিছিলে বাৰু, মানে 15-16 বছৰ বিয়া পাতিছিলে, তেওঁলোক পাতিছে। কিন্তু 5-6 বছৰ এখন সংসাৰ চলাৰ পাছত কি হিচাপে পক্সো লাগিব মই সেইটো বুজি পোৱা নাই। মানে এতিয়া মোৰ কাৰণে একদম মানে এতিয়া মই বুলি নহয়, চাগে চব কনফিউজ। আৰু পক্সো লগাওক যি লগাওক সেইটো মোৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ কথা, কাৰণ আইন আছেতো, কোৰ্টখন আছে, কোৰ্টে বুজি পাব। যদি কোৰ্টে বুজি পায় চৰকাৰে পক্সো লগাওক, তাতকৈ কিবা ডাঙৰ ছেকশ্যন লগাওক, মই কোৰ্টক ৰেচপেক্ট কৰোঁ, মই কোৰ্টক মানো, মই কোৰ্টৰ কথাই শুনিম, হয়নে নহয়? তেওঁলোকে লগাওক। এতিয়া মোৰ ওচৰত যদি কোনোবা আহে, ধৰকচোন আমাৰ মোৰ ওচৰত বুলি কি, এডভকেটৰ ওচৰত যাবই, মই বুলি কি আৰু বহুত এডভকেটৰ ওচৰত, জেলত যালেতো এডভকেটৰ ওচৰত যাবই। যেতিয়া আমাৰ এডভকেটবোৰে যেতিয়া কোৰ্টত যেতিয়া ছাবমিশ্যন দিব, কোৰ্টত যেতিয়া পেটিশ্যন দিব, যেতিয়া কোৰ্টে দেখিব পক্সো লাগিব লাগে, তেতিয়া মানিম, ঠিক আছে, কোৰ্ট উইল ডিচাইড। লেজিছলেচাৰ বেলেগ বস্তু। আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰ হওক বা কোনো মিনিষ্টাৰ হওক বা যোনে নহওক কিয়, মই পলিটিচিয়ানৰ কথাই কৈছোঁ, তেওঁলোকে পক্সো লগালেতো নহ'ব। এতিয়া কোৰ্টে যদি ভাবে পক্সো লাগিব, তেতিয়া কোৰ্টৰ বস্তু আমি মানিম। কিন্তু তেওঁলোকে পক্সো লগাব বুলি ক'লে আৰু এতিয়া চাওক হা, মইতো ভাই গুগলত দেখিছোঁ। এতিয়া গুগলত দেখিছোঁ, গুগলৰ কথাই, মই কাকো ঠাট্টা কৰা নাই। মই চবকে ৰেচপেক্ট কৰোঁ, আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰকো ৰেচপেক্ট কৰোঁ, আমাৰ CM ছাৰকো মই ৰেচপেক্ট কৰোঁ। কিন্তু গুগলত দেখিছোঁ দেই, এতিয়া গুগলত তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰি দিলে হ'ল। এতিয়া গুগলত যদি আমি মাৰি চাওঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী মেৰেজ লাইফ, সেনেকৈ যদি মাৰি চাওঁ, তেতিয়া আহে এটা এনেকুৱা আহে, মই নাজানো বাৰু ইমান, যশোদেৱন মোদী বুলি আহে। যশোদেৱন মোদী ইজ এ ৰিটায়াৰ্ড ইণ্ডিয়ান স্কুল টিচাৰ। শ্বি ইজ দ্য estranged wife of Narendra Modi, the Prime Minister of India. The couple were married in 1968 when she was 17 and Modi was 18. এতিয়া মই নাজানো এইটো কিমান সঁচা কিমান মিছা, কিন্তু এতিয়া গুগল মতে কৈছোঁ। এতিয়া গুগল মতে কৈছে যে আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া বিয়া পাতিছিলে, তেওঁৰ ৱাইফৰ বয়স তেতিয়া 17 আছিলে, গুগলৰ মতে।
তেখেতৰ 18 তেখেতৰ 18 আছে। এতিয়াতো ভাই গুগলে এতিয়া কি সঁচা কৈছে নে মিছা কৈছে এইটো তেওঁলোকে গম পাব। তেওঁলোক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ, মইতো ভাই সৰু মানুহ, মই ইমান নাজানো গুগলৰ কথাটো। এতিয়া তেওঁলোকে জানে সেইটো বস্তু। মানে গুগলৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 17 বছৰ বয়সৰ এগৰাকী ছোৱালীক বিয়া পাতিছিল। এইটো 17 ইয়াৰ্ছ মানে মহিলাই বিয়া পাতিছিল। আগৰ দিনততো সেনেকুৱাই হৈছিলতো। তেওঁলোকে মোৰ মতে যদি 5 বছৰ বিয়া পাতা হৈ গ'ল, 5 বছৰ আগত 17 বছৰ আছিলে, সেইবোৰ মানুহক যদি ধৰি আছে, মানে সেইবোৰ মানুহক যদি ধৰি পেলাই যদি জেলত পঠাই আছে, সংসাৰৰ কথা ভাবা নাই, তেওঁলোকৰ সংসাৰ ভাঙক, তেওঁলোকৰ সংসাৰ কি হওক, বাচ্চা স্কুলৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক, বাচ্চাৰ ফিজ নিদি পেলাই বাচ্চা স্কুলৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক, যদি সেইবোৰৰ কথা ভাবা নাই, তেন্তে মই ভাবোঁ সেই ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ যিবোৰে ধৰক বিয়া পাতিছিলেতো, সেইবোৰ মানুহকো ধৰিব লাগে। মই ভাবোঁ সেইটো বস্তু। তেতিয়াহ'লে আমাৰ জেঠাই, মাহী, ককা, আইতা এইবিলাকো চব জেলত যাব, চব জেলত যাব। মানে মই সেইটো কথা কৈছোঁ। তেন্তে চব জেলত যাব লাগে ন, কাৰণ এতিয়া বাচি এওঁলোক কমজোৰ, এওঁলোক জেলত যাব লাগে, সেনেকেতো বাচি থাকে ন। যদি 5 বছৰ মানে কি 5 বছৰ আগত ক্ৰাইম কৰাটো মানে ক্ৰাইম, মানে 20 বছৰ 30 বছৰ আগত ক্ৰাইম কৰাটো মানে ক্ৰাইম নহয়। আৰু ক্ৰাইমটোতো চব ক্ৰাইম, মোৰ মতে চব যাব লাগে জেলত। যদি 17 বছৰ, কাৰণ চাওক চৰকাৰে কিবা এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, মই সেইটো সিদ্ধান্তক ৰেচপেক্ট কৰোঁ, কিন্তু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত কিছুমান বস্তু ভাবিব লাগে। মোৰ বেয়া লাগিছে সেই মহিলাসকলৰ কাৰণে, যিসকল এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা মহিলা আছে যিসকল প্ৰেগনেণ্ট হয়, এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট, তেওঁলোক পেটত বাচ্চা আছে, সেইসকল দৌৰি আছে, এতিয়া থানাত দৌৰি আছে, জেলত দৌৰি আছে। চ' সেইবোৰ বস্তু দেখি বেয়া লাগে। মোৰ চৰকাৰে সেইটো বস্তু অলপমান ভাবি চিন্তি চাব লাগে, কিবা এটা ৰিলিফ ওলাব লাগে। কি হ'ব পাৰে, শাস্তি কি হ'ব পাৰে? এতিয়া চাইল্ড মেৰেজ কৰিলেতো আপোনাৰ ধৰকচোন 2 বছৰ জেল, যাৱজ্জীৱনৰ কথা কৈছে। এইটো এতিয়া চাইল্ড মেৰেজ যাৱজ্জীৱন, এতিয়া ধৰকচোন পক্সো লগাই যদি হ'ব, আৰু তেতিয়া পক্সো লগালে তেতিয়া সেইটো আহে, ছেকশ্যনত আহে, এইটো পক্সোত আহে, আপোনাৰ লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেণ্ট আছে, 10 বছৰ জেল আছে, সেইটো পক্সো লগালে আহিব। কিন্তু এনে যদি ধৰক চাইল্ড মেৰেজ কৰিছে, তেতিয়া 2 ইয়াৰ্ছ জেল হয়, আৰু যোনে কোনোবাই যদি পাতি দিয়ে, ঘৰৰ মানুহে পাতি দিয়ে, ঘৰৰ মানুহ পাতি দিলেও 2 ইয়াৰ্ছ জেল হয়, 2 বছৰ জেল। এতিয়া কোৰ্টে যেতিয়া বস্তুটো চাব, কোৰ্টে যদি ভাবে যে এইটো মানে পাৰি, এই মানুহজনক বেল দিব পাৰি, তেতিয়া কোৰ্টে বেল দিব। এতিয়া মই কোৰ্টক বিশ্বাস কৰোঁ, মই কোৰ্টৰ মানুহ, চ' মই কোৰ্টৰ বস্তুৱে চাম। মই এতিয়া কোনোবাই কিবা চৰকাৰ আৰক্ষীয়ে যিমানেই ভয় নোখোৱাওক, কোৰ্টৰ মতে হ'ব। অবভিয়াছলি কোৰ্টৰ মতে হ'ব। কোৰ্ট ইজ দ্য সুপ্ৰিম, কোৰ্ট সুপ্ৰিম হয় অবভিয়াছলি। এতিয়া মই চৰকাৰ হওক বা আৰক্ষী হওক, তেওঁলোকৰ লগত মোৰ কম্পিটিশ্যন নাই ভাই, কিন্তু মোৰ কথাটো কি, আমি ল এবাইডিং চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হয়, আমি ল এবাইড কৰোঁ, আমি ল মানি চলোঁ। চ' লয়ে যি কয়, কোৰ্টে যি কয়, সেই ডিচিজনটোক আমি ৰেচপেক্ট কৰিম। এতিয়া চৰকাৰে দিব পাৰে, চৰকাৰে ধৰকচোন কিবা মিডিয়াত কিবা দিব পাৰে, সেইবোৰ চাই পেলাই মোৰ মাথা মই বেয়া নকৰোঁ। আৰু মই কওঁ যে চৰকাৰৰ কিবা ডিচিজন লৈছে, ৰেচপেক্ট কৰা, কিন্তু মোৰ মতে ভয় খাব নালাগে। আৰু ভয় খোৱাটো মানে বহুতে ভয় খাই গৈছে এতিয়া, কাৰণ মোৰ ওচৰত এনেকুৱা ফোন আহিছে, যাৰ কিছুমানটো এনেকুৱা আছে ধৰকচোন 19 বছৰত বিয়া পাতিছে, সেইসকলে এনে ভয় খাই আছে, সেইসকলে তাতো ফোন গৈছে। এতিয়া কি ক'ম সেইটো কথা। আৰু এতিয়াও কৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যে সংখ্যা বাঢ়ি গৈ থাকিব, 4,000 9,000 আনকি 50,000ৰ ফিগাৰ এটাও কৈছে। 50,000 হওক, 1 লাখ ফিগাৰ হওক, যেতিয়া যদি কোৰ্টে ভাবে যে এই মানুহকেইটা ধৰকচোন নিৰ্দোষী, কিবা ৰিলিফ দিব লাগে, যদি কোৰ্টে ৰিলিফ দিয়ে সেইটো দিব। এতিয়া চৰকাৰে 50,000 ধৰক, লাখ ধৰক, 2 লাখ ধৰক, কিন্তু কোৰ্ট উইল ডিচাইড। হেৰাছমেণ্টটো হ'ব, এভৰিথিং উইল ডিচাইডেড বাই দ্য কোৰ্ট, কোৰ্ট উইল ডিচাইড। এতিয়া চৰকাৰে কওক বা আৰক্ষী কওক, সেইটো কথালৈ মেটাৰ নহয়। যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বা আজি ৰাতিও যাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব, তেওঁলোকক আপুনি কি বুলি ক'ব, বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল, তেওঁলোকৰ পত্নীসকলক কি বুলি ক'ব এগৰাকী অধিবক্তা হিচাপে? এতিয়া মই তেওঁলোকে এটা কথাই ক'ম যে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক। যদি ধৰকচোন এতিয়া যদি বিয়া পাতিছে, এতিয়া এইটো এটা 18 বছৰ নোহোৱাকৈ বিয়া পাতাটো মই কিন্তু এইটো ছাপৰ্ট নকৰোঁ দেই। আমি কোনো ছাপৰ্ট নকৰোঁ, সেইটো মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ, কাৰণ 18 বছৰ নোহোৱাকৈ তুমি বিয়া পাতিব নালাগে। এতিয়া যদি ধৰিছে, অলপতো হেৰেছমেণ্ট পাবাই। এটা যে কেছ এতিয়া যেতিয়া হয়, কেছ হ'লে হেৰেছমেণ্ট পাবা। এতিয়াতো সেইটো বস্তু তুমি মানে এভইড কৰিব নোৱাৰা। চ' হেৰেছমেণ্ট পাবা, পেচেঞ্চ ৰাখা, বাট এইটো কোৰ্ট উইল ডিচাইড। মই ভাবোঁ যে চবে ৰিলিফ পাওক, কাৰণ চবৰে এখন সুখৰ সংসাৰ চলি আছে। এইবোৰ মানে এতিয়া সংসাৰখন চলি আছে, এইফালে তেওঁলোক তাৰ পৰা উঠাই আনি পেলাই তেওঁলোক পঠাই দিছে জেলত, কেনেকৈ চলিব? আদালতে কেনেকুৱা কথাবিলাকত গুৰুত্ব দিয়ে? ধৰক এখন সংসাৰ চলি আছে, তেওঁলোকৰ কেঁচুৱা আছে, কোনোবা প্ৰেগনেণ্ট, কাৰোবাৰ 2 বছৰীয়া পানী কেঁচুৱা আছে, আৰু কিছুমান মহিলা একেবাৰে অকলশৰীয়া, অকল স্বামীজনে আছিলে। এইবিলাক কথা কোৰ্টে দৃষ্টিগোচৰত আহে নেকি? কোৰ্টৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় চাব পাৰি। এতিয়া ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ কোৰ্টৰ অবজাৰ্ভেশ্যনটো এতিয়া আনপ্ৰেডিক্টেবল, এইটো কোনো ক'ব নোৱাৰোঁ আমি। যেতিয়া ধৰচোন যেতিয়া এজন এডভকেটে যেতিয়া কোৰ্টত যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট কৰিব, তেওঁ এতিয়া কেনেকৈ কোনজন এডভকেটে কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰে পেটিশ্যনটো, সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া, কাৰণ চবৰে বেলেগ বেলেগ। মই এতিয়া আশা কৰোঁ যে যদি মানে বিয়া পাতিলা, যিহেতু পাতাৰ পাছত এতিয়া ধৰাচোন তোমালোক জেলত মানে পঠাই দিলে, যিহেতু এতিয়া হেৰেছমেণ্ট পালা, যিহেতু মোৰ ৰিলিফ পাব লাগে। আৰু মই সেইটো ভাবোঁ আৰু কৰা হ'লে ভাল আছিল নেকি, যে এতিয়াৰ পৰা যিসকলে বিয়া পাতিব, সেইটো হ'লেতো বহুত ভাল আছিলে, কাৰণ চাই কৰিব লাগে। কাৰণ মই ভাবোঁ যে যে য'ত ধৰক বিয়া পাতিছে, সেই যাক ধৰিছে, মোৰ মতে পুৰণা ফাইলবোৰ মোৰ মতে খুচৰিব লাগিছিলে, যে যাৰ য'ত পক্সো আছিলে, য'ত মানে ধৰকচোন মানে জোৰ জবৰদস্তি বিয়া পাতিছিলে, সেইবোৰক ধৰিব, মানে জবৰদস্তি পাতিছে, কোনো থাকে ফ'ৰ্চফুলি বিয়া পাতে, সেইবোৰক ধৰিব লাগিছিলে। মানে ফ'ৰ্চফুলি বিয়া পাতি পেলাই কিছুমান এনেকুৱা কেছ আছে, য'ত মানে ধৰকচোন ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীৰ লগত
ধৰক ৰেপ কৰি দিলে, ৰেপ কৰাৰ কাৰণে উপায় নাপাই পেলাই বিয়া দি দিলে, কিছুমান বহুত জেগাত সেনেকুৱা হয়। মোৰ মতে সেইবোৰক ধৰিব লাগিছিলে। কিন্তু যাৰ বয়স ধৰকচোন 17 বছৰ 16 বছৰ সেইবোৰে বিয়া পাতিলে, বিয়া পতাৰ পাছত এতিয়া হাতত তেওঁলোকৰ সুখৰ সংসাৰ চলিছে, মেইন পইণ্টটো তাতে। এতিয়া বিয়া পতা সংসাৰখন চলিলে, সেই চলাৰ পাছত 4-5 বছৰ চলাৰ পাছত সেইবোৰক ধৰিব মোৰ মতে অলপমান নালাগিছিলে, সেইটো মই ক'ব বিচাৰোঁ। जानो हागौ नोंथांमोना दा बुजिना मोनबाय जायफ्रा 14 बोसोरनि गोजौआव हाबा जादों बिथांमोना बेल मोनगोन, जामिन जागोन आरो बिथांमोना दाय हमजाब्लाबो बिथांमोना 2 बोसोर जेलाव थानांगोन आरो जायफ्रा 14 बोसोरावनो 14 बोसोर बैसोआवनो हाबा जादों बिथांमोना जामिन मोननाय नङा होननानै आसामनि CMआ बुंदों। नाथाय CMआ बुंब्लानो बे जानाय नङा, मानोना CM आरो कर्ट गोबां फाराग थायो। नंगौ जों अनारेबल चिफ मिनिस्टार अफ आसाम डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि जि हाबाफारि बेखौ जों बाख्नायनांगोन। उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि समाज जौगानायनि मोनसे जेंना, समाजजों लोगोसे सोलोंथाइ आरो बायदि बिथिं जौगानायावबो मोनसे हेंथानि मोनसे बेरा जानानै गसंथियो। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो जाथि माहारिनि गेजेराव जेसेबां मानि गोरों गोराफोर दङ बिथांमोना चाइल्ड मेरिजनि फारसे गोदो गोदायनिफ्रायनो नांबोबाय थादों। गोदो गोदायनि समाव उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय जाथाया जादोंमोन, नाथाय जेब्ला भारतनि आयेनफ्रा समनि उनाव सम गोख्रों जाबोबाय थादों, दा बेफोरखौ उन्दै बैसोआव हाबा जानाय खायसे समाजाव दङ बेफोरखौ होबथानो थाखाय भारतनि संबिजिरा नाजाबोबाय थादों। दा खोथाया जाहैबाय दा जायफ्रा चाइल्ड मेरिज खालामनानै बिथांमोना हमजानायनि फारिलाइयाव दं बिथांमोना एफाबां मानि घाबरायनाङा, गिनाङा। हमबाय जेथिया हमबाय नालाय नोंथाङा जेलाव लाबोजाबाय, एसे एनैया टर्चार जाखागोन। हमनायनि उनाव जायफ्रा पक्स'आव गोलैयाखै बिथांमोननि केसा एफाबां मानि गिलिर जानाय नङा। दा खोथाया जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टआ बुंनाय बादिब्ला जायफ्रा 18 निफ्राय 19 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानाय जि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बिथांमोना रेहाय दं। नाथाय जायफ्रा रेप केसाव गोलैनानै एबा बाय फर्सलि बिमा बिफाया मान सनमाननि खाथिरथारखौ लानानै बिथांमोनखौ हाबा होदोंमोन आरो बिथांमोना गथ' गथाय जाखांनायनि इयुनाव माबोरै पक्स'खौ थानायाव एजार होनानै माबोरै पक्स'नि थाखाय कर्टआव बेखौ लांगोन बेबो मोनसे साननो लागा खोथा होननानै बुंदों। आरो साफ्रोमबोनि केसा पक्स'आव जाजोबनाय नङा आरो जायफोरा जिनाहारियानो जायाखै बिथांमोना माबोरै पक्स'नि जोहै बिथांमोना जामिनाव फैनो, आरो जायफ्रा पक्स'आव हमजायो बिथांमोना 10 बोसोरनिफ्राय एबा लाइफ टाइम जेलावबो थानो गोनां जानो हागौ बे खोथाखौ बुंदों। आरो आथिखालाव बे चाइल्ड मेरिज खालामनायखौ होबथानायखौ मोनफ्रोमबो फसंथानफ्रा हेफाजाब खालामदों आरो बियो मोनसे खोब मोजां मिशन होननानै गोबां गुनि गियानि मानसिफ्रानो बुंदों। दा खोथाया जाहैबाय जायफ्रा जेबो अजद आफुथि गैयाबासिनो मोजां रोखोमै हाबा जानानै संसार जाबोबाय दं आरो बिथांमोननि गथ' गथायनि फरायनाय आरो बिथांमोननि माखासे जेंनाफोरखौ माबादि सरकारा समाधान खालामगोन बेखौ लानानै एसे साननो गोनां दं। आरो गुबुन फारसेथिं डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बादिब्ला बिथाङा खुनु कम्प्रमाइज जानाय नङा। बेफोरबादि टर्चार होनाय एबा एरेस्ट खालामबाय थायोब्लासो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि आसामाव जोबगोन। बेनिखायनो बे मिशनखौ 2024 नि लकसभा बिसायख'थिसिम बे हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन होननानै बुंदों आरो बिनि बिसाना सानसेनि उनाव सानसे बांलांबाय थागोन बेखौ नोजोर बोनानै जिल्लानि डिसिआ बिनि सायाव नायसोमनायनि जोहै सोरखौ हमनांगौ सोरखौ हमनाङा आरो सोरखौ कर्ट केसनि जोहै पक्स'नि जोहै बिथांमोनखौ माबोरै 10 बोसोर जेलाव दोननो हागोन आरो जायफ्रा पक्स'आव हमजायो बिथांमोना लाइफ टाइमबो जेल जानो गोनां जानो हागौ। दा बे मोनसे मिशन, बेनि थाखाय जायफ्रा
जुलि जादों बा उन्दै बैसोआवनो माबा मोनसे सानस्लाबनो हायैयाव जुलि जाबाय बिथांमोना एफाबां मानि गिनाङा नोंथांमोना नोंथांमोननि जिउखौ सा ससेयावनो जाहाथे फोजोबनानै लाया जेंना जायोब्ला जों जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो बे जेंनाजों मोगा मोगि जानानै जों जेंनाखौ समाधान खालामनो हायो मोनफ्रोमबो जेंनानि गेजेरावनो समाधाननि लामाया दङ बेनिखायनो जायफोर लाइमोनफ्रा आथिखालाव उन्दै बैसोआव हाबा जानानै आथिखालाव आसाम पुलिसफोरजों नागिरजाबाय दं आरो जायफ्रा हमजानानै जेलाव सोदों आरो बिसिनि बिसि फिसायफ्रा माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जादों आरो बिथांमोना मोनसे गिनाय फैदोंदि गावसिनि फिसायफोरखौ जेलाव लाबोनानै बिथांमोनखौ बेसे गोबावसिन लाखिगोन आरो माबादि बिजिरनायनि जै बिसोरो गफिनगोन ना गफिना बेफोरबादि सोरबा साननो हानाय सोरबा साननो हायि दङ बिसोरनि गेजेरावबो सोरबा सोलोंथाइ गोनां सोरबा सोलोंथाइ गैयि दा खोथाया जाहैबाय आयेना साफ्रोमबोनि थाखाय समान जानायनि गोनांथि दङ दा गुगोलाव सार्च खालामना नायोब्ला नरेन्द्र मदिनि जि बिसि बे बिसिया 17 बोसोर बैसोआव भारतनि PM प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिजों हाबा जादोंमोन आरो नरेन्द्र मदिया 18 बोसोरावनो हाबा जादोंमोन जुदि गुगोला थार खोथाखौ बुंदोंब्ला सानना नायदो जोंथ' सरासनस्रा सुबुं दा भारत आयेनाथ' साफ्रोमबोनि थाखाय समान जानांगौ अब्ला बे सिगांनि बुब्लियाव जायफ्रा गेदेर गोलावानो जा सोरबा डिसिनि फिसायानो जा सोरबा गोरों लेक्सारार प्रफेसारानो जा बिथांमोनाबो जुदि बै बुब्लियाव सोरबा आइजोखौ जर जबरदस्ति जिनाहारि खालामदोंबा बडि टाच खालामदोंबा मेडिकेल प्रुफ मोनोब्ला बिथांमोना पक्स'नि जै बिथांमोना माब्रै 10 बोसोर जेल जानो गोनां जायो आरो बिथांमोना माब्रै थैजासिम जेलावबो थानो गोनां जायो बे खोथाखौ सेसन जाजनि जै नोंथांमोना असमिया रावजों बुंनायखौ खोनानो मोनबाय आरो आथिखालाव मोनसे भाइरेल जाबाय दङ नरेन्द्र मदिनि हाबा जानायखौ लानानै नरेन्द्र मदिया जेब्ला हाबा जादोंमोन अब्ला बिथांनि बैसोआ 18 बोसोरल' जादोंमोन आरो नरेन्द्र मदिनि बिसिनि बैसोआ 17 बोसोर बिथांमोना बे बैसोआव हाबा जादोंमोन अब्ला बिथांमोनाबो उन्दै बैसोआवनो हाबा जादोंमोन होननानै जों बुंनांगोन आरो बेबो बिथांमोनखौ चाइल्ड मेरिएज एक्टनि मथै बिथांमोनाबो क्राइम खालामदोंमोन होननानै जों बुंनो हागौ आंहा नरेन्द्र मदि बा सोरबा CMजों जेबो मेटार गैया आं नरेन्द्र मदि भारतनि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डियानि नरेन्द्र मदि बिथांखौबो रेसपेक्ट खालामो आरो आसामनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि जि चाइल्ड मेरिएजखौ फोजोबनो थाखाय आसामाव जि नाजाबाय थादों बे खोब मोजां हाबाफारि जादों मानोना जोंनि गथ' गथायफ्रा उन्दै समावनो मबाइल लानानै उन्दै बैसोआवनो कन्टेक्ट नाम्बार लालायनानै हमथानो हायैयाव खम बैसोनि गेजेरावनो जुलि लालायनानै गोबां न'खरा सिलिंखार जालांबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो गार्जेनफ्राबो गथ' गथायखौ बुजायना दोननांगोन आरो बैसो जायियावनो जाहाथे गावनि गथ' गथायखौ थैगोन मागोन साननानै उन्दै बैसोआवनो जाहाथे हाबा होआ बे उन्दै बैसोआव हाबा होनायनि जाउनाव खायसेया उन्दै बैसोआवनो बिफा जानो गोनां जायो बिफा बिमा जानायनि उनाव संसारनि गिलिर बिबानखौ बानस'नानै बिथांमोना गाव गावनि जि सोलोंथाइ लानानै सासे गेदेर मानसि जानाय बा गिदिर गोलाव जानायनि जि ग्रेटेस्ट ड्रिम्स बे ड्रिमफोरखौ सेवहांगार खालामनानै गथ' गथायनि खोथाखौ साननो गोनां जायो दा जोङो सरकारखौल' दुसिबा जानाय नङा मानोना जोंनि गार्जेनफ्राबो सांग्रां जानांगोन सरकारा जोंनि मोजांनि थाखायनो मावो आरो मोजांनि थाखायनो सरकारा बेफोर आयेनफोरखौ लाबोदों आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोंनि समाजखौ फोसाबनो थाखाय बेफोर हाबाफारिखौ लादों दा जोबथा बुब्लियाव आं बेखौल' आपिल खालामो जायफोरनि फिसायफ्रा आथिखालाव आसाम सरकारनि पुलिस बिफाननि लिस्टआव हमजानायनि लिस्टआव दङ आरो जायफ्रा हमजाबाय बिथांमोनाथ' आथिखालाव जेलाव दंखायोसै आरो जायफ्रा हमजायाखै बिथांमोना गिनानै खारखुमानो नाङा बांद्राय खारखुमाबाय थायोब्ला नोंथांनि जेंनाया बांसिनसो जागोन बेनिखायनो थानायाव गावखौ बावसोमनानै ला आरो नोंथांनि जि दाय बेखौ कर्टआसो बिजिरगोन कर्टआ नोंथांखौ रेहाय होनाय रेहाय होयिया कर्टनि सायाव लामा नायगोन आरो जायफ्रा
14 बोसोर जायफ्रा 14 बोसोराव हाबा जादों बिथांमोननि दाया दा गोरासिन जागोन। बिथांमोनखौ CMआ रेहाय होनाय जानाय नङा होनदों, बिल मोननाय नङा, बिथांमोना जेलावनो थाबाय थानांगोन। आरो जायफ्रा 18नि गोजौआव जादों बिथांमोना कर्टनि जोहै रेहाय मोनगोन केस लानानै। आरो कर्टनि उकिलफ्रा बिथांमोननि केसनि सायाव मा प्रेजेन्ट खालामो आरो मा ब्रै बिजिरो बिनि सायाव बेयो जागोन। दा सरकारा बुंदों पक्स' खालामनांगोन। जायफ्रा 14 बोसोरनि गोजौआव बिथांमोना पक्स'खौ माबोरै खालामनाय जायो नोंथांमोना आंनि अडिअ रेकर्डनि बिबुंथिनि जोहै नोंथांमोना मिथिबाय। पक्स'आ जाहैबाय ओरैबायदि जाथाय, जाय हिन्जावा बा जाय हौवाया गोसो गैयाबासिनो सोरबा हिन्जाव मानसियाबो हौवा मानसिखौ जिनाहारि खालामनो हागौ, एबा हौवा मानसियाबो हिन्जाव मानसिखौ जिनाहारि खालामनो हागौ बा बडि टाच खालामनो हागौ। बेफोरबादि केसावसो बे पक्स'खौ खालामनो गोनां जायो। आरो बे पक्स' आयेनाव कर्टआव बिजिर जानायाव जुदि डक्टरनि जोहै बैफोर दाय, जिनाहारि खालामनायनि दाय आरो बिथांखौ बडि टाच खालामनायनि माबा मोनसे सिन मोनोब्ला बिथाङा पक्स'नि जोहै बिथांनि केसा मेजरबा बिथाङा 10 बोसोरसिम जेल जानांगोन। आरो मेजर नङाब्ला बिथाङा 10 बोसोर जेलाव थानो गोनां जागोन। आरो बिथांनि केसा मेजरब्ला, पक्स'आव जुदि हमजादोंब्ला बिथाङा कर्टनि बिजिरथाय बादिबा खायसे बेफोरबायदि दाय मावग्रा मानसिखौ जिउ जोजासिम साजा होनो हानायनिबो लामा दं। नाथाय साफ्रोमबो मानसिनि पक्स'आनो लाइफ टाइम जेलाव दोननायनि केस जाजोबा, बेनि थाखाय गिनाङा। आरो साफ्रोमबो मानसियानो सोरबा आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै हाबा खालामजोबा। सोरबाया मोजां मोनलायनानै खारसननानै बा बोनानै लायनानै हाबानि जानाय दङ। बेफोरबादि सोलेरारि जुदि सोमोन्दो गैयाबासिनो जुलि जादोंब्ला आरो हाबानि उनाव बे पक्स'आ कर्टनि बादिब्ला भेलिड जागोन ना जाया बे साननो लागा। नाथाय आसाम सरकारा बुंदोंब्लाबो बे कर्टआ बेनि सायाव बेसेबां गुरुत्व होगोन बेबो साननो लागा। मानोना जायफ्रा बाय फर्स रेप खालामजायो बा बडि टाच खालामजायो बेफोरबादि केसासो पक्स'आव गोलैयो। आरो हाबा जाब्लानो दि गासिबोनि केसा पक्स'आवनो जाहैजोबगोन बे नङा। आरो साफ्रोमबो गार्जेनानो दि रेहाय मोननो थाखाय बे केसनि सायाव आपिल खालामोब्ला दाया उल्थासो जाहैगोन बादिखौ जों नुनो मोनो। बेनि थाखायनो बेनि जि रेसपन्सिबिलिटिफ्रा कर्टनि बा आदालतनि बिजिरनायनि जोहैसो जागोन। बेखौ सोरबा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बा सोरबाया बुंब्लानो बिदि गासिबो जाजोबगोन बेबो नङा। दा बेखौ कर्टनिसो मेटार। बे कर्टआ बबेबादि केसखौ माबोरै बिजिरनांगौ आरो माबादि आयेन खान्थिनि जोहै सोरबादि मानसिया रेहाय मोनथाव आरो सोरबायदि मानसिया रेहाय मोनथावा बेखौ कर्टआ डिसाइड खालामगोन। बे कर्टनि मेटार। मानोना कर्ट आरो सरकारनि गेजेराव गोबां फाराग थायो। दा गासैबो सरकारनि मानसिया बुंब्लानो बा जोंनि मानाव गेदेर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंब्लानो दि गासिबो जाजोबगोन बेबो नङा। नाथाय बिथांनि जि हाबाफारि लानाय बे हाबाफारिखौ जों बयबो मस्टलि वेलकाम खालामनो नांगोन। मानोना बिथाङा जाबादि चाइल्ड मेरिज खालामनाय हाबाफारिखौ 2024नि गेजेराव आसामाव बन्द खालामथारनायनि जि थिरांथा लादों बेखौ जाफुंगोनखौ बिथाङा मिजिंथिदों। आरो बिथाङा बे केसनि बिथिङाव सोरबाया जेलाव जोबजानानै माबा मोनसे दुखु खैदां जादों, माबा मोनसे जाथाय जादों, बिनि सायाव बिथाङा कमप्रमाइज जानाय नङा होननानै बुंदों। मानोना बेफोरबादि हमग्लुंनायनि जोहै, एरेस्ट खालामनायनि जोहै माखासे समाजनि मानसिफ्रा गिग्लुंनाय फैगोन। आरो गिग्लुंनाय फैनायनि उनाव माखासे गथ' गथायफ्रा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानायनि जानथायाव थागोन। बेखौ नोजोरथि बोनानै बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेफोर केसनि सायाव कमप्रमाइज लाखियाबासिनो सोरबा गोर्बोबती आइजोआ मा जाथाय जादों बा सोरनि फिसाया मा जाहैगोन बेफोरनि सायाव बांद्राय सानाखै। बिथाङा जिर' टलारेन्सनि खोथाखौ बुंदों। मानोना माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला मानसिया दुखु खस्थ'आ जाखायो। दा सोरनिबा दुखु खस्थ' खैदां खैफोदखौ नुनानै दि सरकारा फासयगोन बे खोथाखौ बिथाङा
मानिना लानो हाया बे खोथाखौ बुंदों आरो बिथाङा बेखौ 2024 नि गेजेराव आसामाव चाइल्ड मेरिज खालामनाय फोरनो मोनसे लेसन हिसाबै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिखौ जों बयबो बाख्नायनो नांगोन। दा जोबथा बुब्लियाव आं डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि अडिअ'खौ रेकर्डखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअ'जों दाजाबफानानै होनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं आरो खोनासंनायनि उनाव नोंथांमोना माबायदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरा माबायदि रेहाय मोनो आरो माबोरै रेहाय मोना बेनि सायाव बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नैबे अडिअ'नि जेरै खोनासं। সৰু বয়সত ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰাই ঘৰত মই ধৰ্ষণ বুলিয়ে ক'ম। ছোৱালীজনীৰ কিমান কষ্ট হয় সেই কথা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ নে নাই? মোৰ ছোৱালী হ'লে মই বিয়া দিম নেকি 12-13 বছৰ? গতিকে এনেকুৱা লাখ লাখ ছোৱালীক বিয়াৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে এটা জেনেৰেশ্যনে কষ্ট পাব লাগিব। গতিকে ইয়াত কোনো চিম্পেথিৰ কথা নাহে আৰু মোক এনেকুৱা চিম্পেথেটিক নিউজবিলাকে অলপো প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে। বাল্য বিবাহ অসমত বন্ধ হ'বই লাগিব আৰু সেইটোলৈ ব্যৱস্থা চলি থাকিব। অভিযান আজিও চলিব, কালিও চলি থাকিব। আমাৰ যিখিনি অভিযুক্তক আমি আইনৰ কাঠগড়ালৈকে ননালৈকে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো বাল্য বিবাহৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে আমি তীব্ৰ বা আমি শক্তিশালী ব্যৱস্থা হাতত মাজুলীত ছাৰ এভেইলেবল হৈছে যিখিনি 14 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত হ'ব সেইখিনি বেইলেবল। মই প্ৰথমতে মই কৈছোঁ যে যিসকলে ছোৱালী বিয়া কৰাইছিলে কিন্তু ছোৱালীজনীৰ বয়স এবভ 14 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোকে বেইলেবল ছেকশ্যনত আছে। আৰু এইবিধ মানে পলক কেঁচুৱালৈ বা গৰ্ভৱতী মহিলা সেইটোলৈ আমি চিন্তা কৰিব নালাগে। সেইটোলৈ আমি একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে। এই 2000ৰ শাস্তি হ'লে অসমৰ লাখ লাখ ছোৱালী বাল্য বিবাহৰ পৰা বাচিব। এতিয়া মাৰ্ডাৰ কেছত যোন মাৰ্ডাৰ হয়, ধৰক মই আপোনাক মাৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, মোৰোতো বাচ্চা থাকিব পাৰে। সেইবুলি চৰকাৰে মাৰ্ডাৰ কেছত অভিযুক্ত মানুহজনক এৰি দিব নেকি? চিম্পেথি যেনেকৈ দেখুৱাব লাগে চৰকাৰে দেখুৱাব, কিন্তু কাৰোবাৰ কোলাত কেঁচুৱা থাকিলে বুলি যদি সেই হাজবেণ্ডজনে কাৰোবাক ধৰ্ষণ কৰে বা সেই যদি ব্যক্তিজনে কাৰোবাক ধৰ্ষণ কৰে, আইনে এৰি দিব নেকি যে এওঁৰ কোলাত কেঁচুৱা আছে বুলি? আমিতো ছোৱালীজনীক একো কৰা নাই আৰু ছোৱালীজনীৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'লে আমি সেইটোও সহায় কৰিম বুলি কৈছোঁ। গতিকে ইয়াত মানৱীয়তা নাহে। আত্মহত্যা কিয় কৰিছেতো মই গম নাপাওঁ, কিন্তু কালি যদি চব আইন ৰখি যায় সেইটোতো নহ'ব। যেতিয়া লোকসভাই আইন পাছ কৰিছে যে বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে, গতিকে বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে। কিন্তু কিছুমান থাকে, আমাৰ চেনেলো থাকে, কিবা এটা ঘটনা হ'লে মাজত এনেকুৱা এটা খবৰ চলাই তাৰ এগেইনষ্টত এটা চিম্পেথি ক্ৰিয়েট কৰিব খোজে। এতিয়া যিটো ঘটনা তাত ওলাইছে যে এগৰাকী মানুহে তেওঁৰ দেউতাক মাকক এৰেষ্ট হ'ব বুলি ভাবি, তেনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে নেকি? এৰেষ্ট হোৱাই নাই, হ'ব বুলি ভাবি থাকি কোনোবাই আত্মহত্যা কৰিব নেকি কওকচোন? গতিকে এইবিলাকত জিৰ' চিম্পেথি। ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰোৱাৰ পিছত সৰু বয়সত ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰাই ঘৰত মই ধৰ্ষণ বুলিয়ে ক'ম। ছোৱালীজনীৰ কিমান কষ্ট হয় সেই কথা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ নে নাই? মোৰ ছোৱালী হ'লে মই বিয়া দিম নেকি 12-13 বছৰ? গতিকে এনেকুৱা লাখ লাখ ছোৱালীক বিয়াৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে এটা জেনেৰেশ্যনে কষ্ট পাব লাগিব। গতিকে ইয়াত কোনো চিম্পেথিৰ কথা নাহে আৰু মোক এনেকুৱা চিম্পেথেটিক নিউজবিলাকে অলপো প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে। বাল্য বিবাহ অসমত বন্ধ হ'বই লাগিব আৰু সেইটোলৈ ব্যৱস্থা চলি থাকিব। এনেকুৱা দুই এটা মানৱীয় কথা ওলাব। ডিচিসকলক মই কৈ থৈ দিছোঁ, কাৰোবাৰ যদি হাজবেণ্ড জেলত থকাৰ কাৰণে আৰ্থিক অৱস্থা হয়, দৰিদ্ৰতাৰ সন্মুখীন হয়, আপোনালোকে চাই দিব। কিন্তু যিটো ঘৃণনীয় অপৰাধ, সেই ঘৃণনীয় অপৰাধটো চিম্পেথি দি নিগেট কৰিব নোৱাৰি, চিম্পেথি দি তাক মাইনাছ কৰিব নোৱাৰি। অসম আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহত জড়িত বা যিসকলে এই বিবাহত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে উদগনি যোগাইছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান অব্যাহত ৰাখিব। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আমি বৰ্তমান 4074টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত সৰ্বমুঠ 8134জন ব্যক্তিক
আমি অভিযুক্তৰ শাৰীত ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ কিছুমান ব্যক্তি এনেকুৱা আছে যি হয়তো বিবাহত আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ পিতৃ মাতৃ, তেওঁলোকলৈকে চৰকাৰে নটিচ দিব, তেওঁলোকক পোনছাতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ব। যিসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু আদালতলৈকে পঠিয়াব লাগিব, তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা প্ৰায় ৩৫০০। আৰু ইতিমধ্যে আজি ৰাতিপুৱালৈকে আমি ২২১১জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। এই অভিযান আমাৰ চলি আছে, আজিৰ দিনটোতো চলি থাকিব। ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলৰ এবভ 14 years বিয়া কৰাইছিলে, তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনবোৰ বেইলেবল হ'ব, আৰু বিল' 14 years যিসকলে বিয়া পাতিছিলে, তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনবিলাক নন বেইলেবল হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ যে অসমত এই গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত এটা যথেষ্ট সচেতনতাৰ সৃষ্টি হৈছে যে বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, ৰাজনৈতিক নেতাই চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাক আদৰণি জনাইছে। মই সকলোকে এটাই কথা ক'ব খোজোঁ যে 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে এই অভিযান চলি থাকিব, আৰু অসমত এটাও যাতে আৰু বাল্য বিবাহ হ'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এক বিস্তৃত পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিম। আইনৰ ব্যৱস্থা চলি থাকিব। ডিচিসকলে কাজিৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই কাজিৰ ব্যৱস্থাটোক এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, আৰু যাতে যিকোনো কাৰণতে বয়সক ফাঁকি দি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহ হ'ব নোৱাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব, মানুহৰ লগত কথা পাতিব, আৰু হেল্পলাইন নম্বৰ থাকিব। কোনোবা ছোৱালীৰ যদি এনেকুৱা বিয়া ঠিক হয়, ছোৱালীজনীয়ে লগে লগে পুলিচক হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰি খবৰ দিব পাৰিব। তেওঁৰ পৰিচয় আমি গোপনীয় কৰি ৰাখিম, আৰু যাতে আমি তেওঁক বিয়া হোৱাৰ ঠিক সময়তে বা আগতে আমি লগে লগে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি বিয়াখন নোহোৱাৰ যাতে আমি ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰোঁ। आथिखालाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामाव बाल्य विवाह थामहिनबा उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय हाबाफारिखौ लानानै बे मिशनखौ खालामलांबाय थागोन, आरो 2024नि लकसभा इलेक्शनसिम बे हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन होननानै बुंदों। आरो लोगोसेयावनो जायफ्रा 14 बोसोरनि गाहायाव बिथांमोना जामिन मोननाय नङा, आरो 14 बोसोरनि गोजौनि जायफ्रा दायनिगिरि बिथांमोना रेहाय मोनगोन, आरो बिथांमोना कर्टनि जोहै जामिन मोनगोन। आरो खायसेया दायफ्रा हमजायोब्ला सोरबाया 10 बोसोर, सोरबाया लाइफ टाइम जेलबो जानो गोनां जागोन। जायफ्रा पक्स'नि जोहै जायफोरा उकिलनि जाजफोरनि जोहै बिजिरनायाव हमदांजागोन। दा मोनफ्रोमबो केसखौ पक्स'नि जोहै बिजिरजोबनो हानाय नङा, बेखौ बेयो कोर्टनि जाजफोरनि प्रेजेन्टनि सायाव लामा नायगोन। दा मोनफ्रोमबो केसखौनो दहायनो आं सावरायबोदों, पक्स'नि जोहै जाजोबनाय नङा। बेनि थाखायनो जायफ्रा दायनिगिरि जानानै दं बिथांमोना जुदि गासिबो मानसियानो थोंजोङै आसाम पुलिसजों हमजाजोबनाय नङा, बिथांमोननो नटिस जारि खालामहोगोन। नटिस जारि खालामनानै बिथांमोनखौ आयेननि जोहै बिथांमोनखौ रेहाय होजायो ना होजाया बिनि सायाव कर्टआ बिजिरगोन। आरो जायफ्रा 14 बोसोरनि गाहायाव हाबा जादों बिथांमोना जेलाव थाखानांगोन, बेयो रोखा जाबाय। दा थेवब्लाबो नोंथांमोना बेनि सायाव बांद्राय आबेगिक जानाङा, आरो जाहाथे जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथायफोरखौ लानानै जोंनि बिसि एबा फिसायफोरनि गेजेराव जाहाथे गाज्रि थासारि जोनोम मोना, जाहाथे सुइसाइड जानानै थैलाबाया। मोनफ्रोमबो जेंनानि समाधाननि लामा दं, बेखौ साननानै नोंथांमोना गोसो हमथानांगोन। आरो जायफ्रा हमजाबाय बिथांमोनाथ' जेलाव लाबोनानै एसे एला खस्थ'आ जागोन, आरो बिसोरो खम समनि गेजेरावनो जामिननि जोहै बिथांमोना खालास जागोन। दा बेखौ गोसो हमथाना लाखि। दा जियानो जा, बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों होबथानाय जि हाबाफारि, बेखौ जोङो मस्ट वेलकाम खालामनांगोन। आरो बेफोरखौ मोनफ्रोमबो समाजनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि बिमा बिफा गार्जेनफ्रा जाहाथे जोङो
उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानानै जोंनि समाजखौ जों माबोरै गोख्रों भाबै दावगाहोनो हायो आरो जोंनि गथ' गथायखौ माबोरै सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाहोनो हायो बेखौ नोजोरथि होनानै जों खामानि मावलांनांगोन आरो बेफोरबादि उन्दै बैसोआव हाबा होनाय खान्थिफोरखौ जोङो नेवसिगारनांगोन आरो नेवसिगारनाय जे गथ' गथायखौ जोङो मोजां लामाजों दैदेननो नाजानांगोन बेखौ टिपाइसन होनानै आं गार्जेनफोरखौ खावलायबाय जाहाथे जोङो गथ' गथायखौ उन्दै बैसोआवनो हाबा होआ आरो गथ' गथायखौ बुजाय आजाय खालामनानै बिथांमोनखौ जाहाथे बैसो जानायनि उनाव मोजाङै बिदा बिनानावफोर बायदि सोलिलांबाय थानानै मोनसे समाव जुलिगोन बेखौ बुजाय आजाय खालामना न'खरनि गेजेराव जों लाखिनो हायो। दा जियानो जादोला आं दिनैनि बे कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजाबाय आरो जायफ्रा गोदान आंनि चेनेलाव बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम फिन खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारि।